realize within these walls. To you, present and future Tigers, remember that greatness begins with belief. Belief in yourself, in your dreams, and in the unwavering pursuit of excellence. I shall forever carry with me the spirit of NCF, ang puso at dugong tigre. Thank you for joining me, and may your own path be filled with as much joy, growth, and beauty as mine has been. Again, this is Iris Ignacio Oresca, and I am a Tiger Champion. In this season of deep faith and joyful celebration, we at the Naga College Foundation join the entire Bicolano community in honoring Ina, Our Lady of Peña Francia, a mother to all. As children of Ina, we are reminded that her love knows no boundaries. She embraces each one of us regardless of who we are, where we come from, or the path we walk in life. As the NCF dare to change the game this year, in the spirit of Ina, we are called not only to play the game of life, but to transform it, to shift perspectives, uplift others, and create spaces of innovation and compassion. Just as Our Lady welcomes us all as her children, so too must we reimagine education and service as opportunities to change the narrative for not just for our students, but more so for our communities and our nation. As Tigers, we celebrate with gratitude and devotion, and may this year's devotion to Our Lady of Peña Francia empower us to change the game in our personal lives and collective mission, ensuring that what we do as an institution always honors God, serves humanity, and uplifts Bicol and our nation. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. With every candle lit and every prayer whispered, UST Legazpi offers its heart to Ina, Our Lady of Peña Francia. Walking with the devotees, we carry the mission to live a life of truth and love out of gratitude. Together, as Legazpi Tomasians, we proclaim, Viva la Virgen!
Ano, morag ka? Ngunyan na taon, lugod magdanay ang pagkasararo, pananampalataya asin pag-asa nin pagbabago. Sa enterong kabikulan asin urog na ingdi sa satuyang namumuta na banwaan nin kanaman. Ngunyan na panahon nin katibaadan asin daing kasiguruhan, lugod urog pang maging pusog ang satuyang pananampalataya asin pagtubod sa Diyos. Sa paagi kan satuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Arog niya, padagos niya itong panindugan ang tama asin matanos. Huli, takita nagsasarig sa saiyang pagpadangat bilang sa tuyang ina na siya ang sa tuyang gabay. Hasta sa pag-abot kan panahon na makamtan niya to ang banwaan na malinig, may takot sa Diyos asin may tunay na pagkamuot sa tao. Ako po, si Vice Mayor JJ Abante, kan Kanaaman Camarines Sur, Grand Skeptron, kan Alpha Kaparo, Kanaaman Grand Council. Nakikisumaro sa maugmang selebrasyon kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Long live Alpha Kaparo! May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ngunyan na Peña Francia Festival, kay puhan mi na ipagpasalamat ang padagos na pag-ataman asin bendisyon ni Inang Peña Francia sa Tunggabos.
Ining kapistahan, nagdadala ning pagkamuot, pagtuod, asin paglaom na nagtutukdo sa to na maging mas marahay na tao kada aldaw. Kasabay ka ini, ang Camsor Eye Center kaibahanan nindo sa pag-umaw asin pagselebrar. Dakulaon na pribilehiyo ang making kabali sa komunidad na padagos na tinatawan nin grasya asin bendisyon. Diyos mabalos inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Beloved pilgrims, dear devotees and friends in faith, on behalf of Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated, I warmly welcome you to the pilgrim city of Naga for this year's Peña Francia Fiesta with the theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All. Dagos po kamo sa siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa okasyon kakapestahan ni Ina ang mahal na Birhen ng Peña Francia, magpasalamat kita sa iyang padagos na pag-ataman, pagtabang asin pagmangno sa gabos ng mga Bicolano. Sa puso ni Lambang Bicolano, si Ina iyo ang tunay na ina, mamumukton, mapagpasensya, asin pirming andam magdangog sa satong mga pangadji. Sa iyang bendisyon, padagos kitang maglaom, magtarabangan asin magpadagos sa buhay na may pagtubod. Sa gabos na deboto, mga bisita asin pamilyang nag-uuli para sa selebrasyon, mabuhay kamo. Ipadagos tang iwagayway ang grasya ni Ina sa puso, sa pamiibi, asin sa satong pagkakasararo. Hale sa Center for Research, Learning and Development ang Naga College Foundation. Diyos mabalos, Viva la Virgen! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.
Marahay na hapon mga tugang, haliigdi sa Genan Broadcast Center sa loob kan Naga College Foundation. Ako po, si Cristina Alcanzo Reyes. Asin ako man po si Kevin Shininio, ini ang Traslasyon 2025 GNN TV48 Naga Special Coverage. Sa inman po kamungan sa kinabana, pwede po kamo makisumaro ninhulit ang malinaw na nadala nindo kami sa telebisyon sa paari kan Genan Naga Digital Channel 48.1 asin sa samuyang official social media accounts. Ang Genan TV 48 Naga Facebook page asin Genan TV 48 Naga YouTube channel. Day po malingaw na i-follow asin mag-subscribe sa mga social media accounts na ini. Tanganing updated kita sa gabos na importanteng impormasyon asin mga kaganapan ngunya na Peña Francia Fiesta 2025. Ang Genan TV 48 Naga Peña Francia 2025 special live coverage hatod sa tuya kan Converge ICT Solutions Incorporated, From Fiber to Future, Naga College Foundation Incorporated, Changing the Game at 78, Camsur Eye Center located at Nabua, Camarines Sur and Plaza America, Naga City, Uma Hotel and Residences, Come Home to Uma. Siring man po kan Agila Glass sa bawat dekada, Agila Auto Glass ang bida sa kalsada. Naga Optical with branches at Elias Angeles Street, SM City Naga, Pili and UN Avenue, Manila. Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Congressman Nelson Legacion, 3rd District of Camarines Sur. Vice Mayor JJ Abante, Kanaaman Camarines Sur, University of Santo Tomas Legazpi, the Premier Dominican University of Bicol, Katie Sportswear and Apparel, Ako Bicol Party List, NCF Institute for Micro-Credentials, JAG Sportswear. Dakula man po ang satuyang pasasalamat sa mga minasunod, Tigers Cafe, Gary's Cuisine, Mary's Coffee, Puff Love Naga, Project Cheese Kamaligan, Noise Cafe, Bite Swag, Skimerita Pizza, Tita Loida's Kitchenette, Gracias Catering Services, Team Lamon San Felipe, Skytech Advertising, Bisacol Outdoor Shop, Oragon Basketball League, OBL Men's Volleyball League, Nolcast Construction and Supply, Moto TV. Diyos mabalos din po sa 3N Bakery Bicol's Best Toasted Siopaw, Miss Peaches Cuisine and Catering Services, Jana Cape, Lola Filim Restaurant Naga, Dali Gold Philippines, Sigma Lambda Phi Fraternity and Sorority, Alpha Kappa Rho Kanaaman Ground Council, SM City Naga, Popping's Tacos, NCF Center for Research, Learning and Development, Mr. Sam Cordial, Miss Gigi Recto, NCF Technology Resource Center, Chef Doy's Gourmet Restaurant, Crown Pork Restaurant and Pin Cafe, Mikoy's Pizza Naga, Arscapes Gallery Cafe. Liwat po, Diyos mabalos sa pakikisumaro sa Genan TV 48 Naga, special coverage ngunya na taon para sa tuyang traslasyon procession. Ngunyan pong aldaw, mga kaibahan niyato sa satuyang Traslasyon 2025 special coverage. Ang pinagsanib na pwersa kan Genan TV 48 Naga News and Bicol Affairs asin ang student broadcast journalist kan Naga College Foundation. Para sa latest dyan sa Our Lady of Peña Francia Shrine and Parish, yaon ang satuyang Genan News reporter na si Cristina Valenzuela. Diyan man po sa Kalabaan, kan Peña Francia Avenue, ihahatod sa tuya ang update ni NCF Green and Gold correspondent Fabi Luis Grabata. Sa Plaza 15 Martires, makakaibanan man po niya to si Miss Kayla Casulya. Yaon man po sa Porta Marias, si NCF Campus correspondent Kate Catherine Dela Torre. Asin syempre, para ihatod ang sitwasyon sa Naga Metropolitan Cathedral Grounds, makakaibanan man niya to si NCF Campus Correspondent Kenneth Belmundo. Yupini ang pinakusog na pwersa kan GNN TV48 Naga, katuwang ang volunteer student broadcast journalists kan Naga College Foundation. Para ihatod sa Indo ang marhay na kalidad ng coverage ngunya na Traslasyon Procession 2025. Ayan, Kevin. Ngunyan, kamusta hunta muna ang bawat sarot? Siyempre, kinakabahan kita ngunyan. Alagad, inina po ang samuyang pangdawang taon na magkakaibanan ni Kevin. Kanakaaging taon po as a host, ngunyan. Guest host po si Kevin kanakaaging taon. Ngunyan, makakaibanan ta na for the whole duration kasatuyang Traslasyon Procession 2025. Kevin, kumusta ka? Ngunyan po, inot sa gabos. Diyos maray na aldaw sa Indo. Inot po, overwhelming kasi kang nakaaging taon, saro sa ng guests na
yung tig-interview mo niyan, saro ng host kan programa. Ikaw po, Tin, kumusta man ikaw? Nako, maski pampirang taon na kinakabahan pa ng God, alagad dako lang pribilehiyo sa ituya na maghatod kan kaaraman sa satuyang mga bisita, asin sa satuyang mga deboto ngunya na Peña Francia Festival. Asin bago ta po kumustahon ang mga sitwasyon sa mga live points na yan na agihan kan traslasyon, uya po muna ang magkapirang mga pagirumdom ngunya na aldaw. Of course, sa Naga City Government Facebook page po, nakalag na po dyan ang satuyang mga road closure po sa may Colgante asin Dayangdang, asin sa atubangan po kang Orange Dormitel. Asin, igwa po kitang signal interruption ngunyan, pagpuon kang alas 12 hanggang alas 6 po ning bangi. Kaya, pagirumdum po yan sa satuyang mga kaibaran ngunyan na aldaw. Yan, mahiling tapos sa satuyang monitor ang satuyang mga road closure ngunyan na traslasyon procession. Ngunyan Kevin at Arachan makakaibanan taman ang satuyang mga reporter dyan para magtao sa tuya ning update sa satuyang mga live points igdi. Ngunyan mga tugang sa punto pong ini. Aramon na niya to ang sitwasyon ngunyan dyan sa Our Lady of Peña Francia Shrine. Pero babalikan taman po niya to ang satuyang correspondent dyan na si Cristina Valenzuela. Pero ngunyan, Kevin, bago kita magpasiring sa satuyang mga live points, kumusta man si kapistahan mo yan, ano sinamamatitan mo yan? Takang nakaaging taon, okay sa tuyang Peña Francia Festival. Kang October, iyo na sa tuyang namatean na bagyong Christine mo yan. Dakulaon si pagbabago sa debosyon kan mga tao. Dakulon si mga nairido kang bagyong Christine mo yan. Peña Francia Festival, dakulong ipapasalamat ang sa tuyang mga deboto. Ang dakula mananggad na pagbabago, huli ta hali sa bagyo na ito na kung saan nakamati kita ning sakit, ning paghadit. Alagad mo niya nagtatao sa to ning dakulang paglaong, huli man sa nakiina, as mapapansin niya to ka nakaaging National Youth Day. Dawa araw kato inagihan kan sa tuyang runa kan naga, namati ninda ang pangataman asin pagkamuot ni ina. Dawa bako sindang tagadigdi, hali pa sinda sa mananlay na parte kan Pilipinas. Alagad ang sa indaw mga eksperyensya, nagpamati sa inda ang pagkamuot kan mahal na ina. Actually po, itong delegate mi sa Calabanga, hali pa siya sa Sarangani. Kang sa mo yung pag-ireistoryahan, kapag balik niya duman sa Sarangani, sabi niya, kadto ngaya, pangarap ko sa naan, mahiling si ina, pero kang nahiling ko na si ina, dakulaon da, so namati niyang pagkamot, na dahil niya ma-explikar, to the point na nagtahi siya ding manto ni Peña Francia, asin pinadara niya igasas ako, para duman sa samuyang imahen ni Peña Francia. Simple sana, alagad, may dakula pala itong epekto o dakulang paglaom na itinatao sa sato. Sabihin ta na dawa araw ito inagihan, alagad sa pangataman asin pagkamot ni ina na ipinapamati sa sato. Igwanin dakulang paglaom na kung saan ang paglaom na ini, minadara sa to, pasiring kay Kristo, pasiring duman sa kaugmahan o duman sa paglaom na data piguhuna. Naging matrayumpo talaga si Naga Youth Congress ta kanakaaging bulan. Alagad, magayunon lang si sinabi mo na dahil sa bagyong Christine, mas naging pusog si devotion kan sa tuyang mga kaibanan. Da inang hindi sa Bicol, kundi pati sa tuyang mga deboto ni Inang Peña Francia, hali sa manlain na lugar. Nahiling ninda na si sa indang pagtubod ki Inang Peña Francia, talagang dakulaon, talagang bilog si sa indang pagtubod. As in, nahiling ninda na maski araw ka ito sa tuyang pinag-agihan, nakayanan kan Bicolano, nakayanan kan mga Pilipino pagkatapos kan bagyong Christine. Ngunyan, Arachanon po, mahiling taman po ang sa tuyang mga live reports. Alagad mo yan, kung mahiling ta po sa screen, iyan po, dyan sa may parte, kan Peña Francia Avenue, dyan sa may atubangan po kang Naga College Foundation, nagaharanda na ang sa tuyang mga partisipantes halos sa man iba-ibang eskwelahan, igdi sa syudad ni Naga. Asit magayunon man na ang sa tuyang mga hobenes kang nakaaging taon, ang sa tuyang mga guest, mga hobenes, nagtaosin daning nakulong kaaraman, maski
aram mo to, maski hobe na sinda, dakulo na sindang naitao sa satuya, si sa indang enkwentro ki inang Peña Francia na sinasabi ta, na ilang siya, sinabi mo kasuhapon, na ilang siya about miracle. Pero kapag na-enkwentro mo, talagang matubod ka. In connection po naman, kansod makaya pag-urulay manungod sa deboto. Ang pagiging deboto pala, bako man lang huli sa milagro. Huli duman sa enkwentro. Kasi sa aral daw niya itong pagkabuhay, sa paghurop-hurop niya to, aral daw to na enkwentroan sa rong milagro. Na kung saan ang enkwentrong ineyo, bako lang siya basta enkwentro, kundi saro man siyang milagro, kung iisipon. Huli ta sa paagi ka ng kwentrong iniyo, igwang pinapasabot sa to na mas hararong. Na kung sa tuyang iisipon, isa sa puso iniyo, dumanta masasabutan na ang Diyos na enkwentro niya to sa satong buong pagkahapon. Kaya ang pagiging devoto ki ina, dahil lang siya nagtatapos sa milagro, kundi sa sarong enkwentro, na kung saan, na enkwentro niya to ang pagkamot na ini, na sarong pangataman kan sarong ina, bako lang sa na bilang biological mother, kundi so pagkamuot kang namamati kan sarong aki, hali sa sarong ina. Saktong-sakto sa tuyang tema ngunya na taon, Mother to All ni Inang Peña Francia. As in, kung dahil mother to all, naalala ang sa tuyang mga magurang, sa tuyang mga ina. Kaya man po sa tuyang mga nagdadalan sa Facebook, as in sa YouTube, marhay na hapon po sa Indo Gabos. As in man po, araat siya lamang, dakulon pa kitang itatao sa Indo mga live reports igdi, as in mga update, hali dyan sa luwas. Of course, babatiun taman po niya to ang Gabos na kaibanan tango niya na aldaw na ini, para mabuo po ini yung sa tuyang special live coverage, ang buong team po kandiyan ng TV48 Naga. Maraming salamat po. And of course, dakulon man po kitang mga medical team, iba kitang mga personahe kan Naga City Police Office, kan Public Safety Office, sa sainmang parte po igdi sa Naga City para masiguro po ang seguridad kan lambang saro. As in mo yan, mayo pa po kitang live report hali sa luwas. Pero as of the moment po, medyo mauran dyan sa luwas. Kaya mag-iringat-ingat po kita sa gabos na estudyanteng yaon igdi, sa gabos na deboto pong kaibanan ta, ngunya na aldaw. As in, pira daw, ang magiging bisita kan syudad ning Naga ngunya na traslasyon procession. Kaya mag-ingat po, gabos, talagang ready ang satuyang mga personahe, ang city government kan syudad ning Naga para sa gabos na maarabot ngunya na aldaw. Asin kasubago man po, sinabi ta si satuyang mga road closure igdi. Of course, igwa man kita mga one-way road dyan. Igwa kita sa Panganiban, corner Blumentritt, M. Castro, corner Mesicororgia, or M. Castro, corner De Luna, asin sa Dayangdang, corner Solid Street, sa Dayangdang, corner Don Street, asin sa Dayangdang, corner Del Pilar. Ngunyan, Kevin, anong namamati mo na ngunyan na nagpuon na kita kasi to yung live coverage? Medyo naging okay na daw ang sa to yung pagmati. Medyo naging okay na. Kan subago, medyo nakakaba. Pero kaya nagpuon kita, yaw na so itong pero nakahangos na. Ngunyan, kasubago ta pa hinahalat ang sa to yung mga reporting day. Pero ngunyan, syempre, dadangugon ta po ang report dyan hali sa Our Lady of Peña Francia Shrine. Makakaibanan man po niya to, or babalikan ta lang po, special report po muna ang sa tuyang madadalan ngunya na hapon. Manungod sa augmentation kan sa tuyang kapulisan, igdi sa Bicol Region asin sa syudad ni Naga. Ang report na yan, hali po kay Cristina Valenzuela. Taon-taon, kada minaabot ang bulan ni Setyembre, sibot ang syudad ni Naga sa pagpreparar kang kapiyastahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Taon-taon man, milyon-milyon na mga deboto asin turista na hali sa iba-ibang parte kang nasyon ang nagpapasiring sa syudad kang Naga para ipadagos ang saindang mga panuga o debosyon sa buhay.
Sa bulan man na ini, iyuman ang pakikipagsapalaran kang mga negosyanteng hali pa sa ibang lugar na nagdayo sa syudad kang Naga para magtindakan sa indang mga produkto sa pagmaawot na magkaigwa nin awad-awad na ganansya. Uminagi ini sa halawig na proseso para makakuanin pwesto na pupwede nindang pagtindahan sa laog nin sarong bulan sa oras na alas 7 nin aga hasta alas 10 nin banggi na dai makakaabala sa tinampo. Nagtatanong po kami sa munisipyo, barangay. Tapos po, pag sinabi po ng munisipyo na magpaalam kayo sa yung mga tapat-tapat na mga may building, kung papayagan kami, tapos kukuha kami ng authorization ng may building, and then dadalhin namin sa kanila para ibig sabihin, mapagbigyan kami kung pwede doon sa may nila, sa may bibigay nilang yung highway po, para hindi tayo nakakasagasa, di ba? Mahirap na, siyempre. Kailangan talaga ng paalam. Hihintayin namin yung authorization ng barangay.